Maqedonia nuk përballet me veto nga Bullgaria vetëm për shkak të ndryshimeve kushtetuese, por edhe për të gjitha kërkesat që janë pjesë e punës së Komisionit Historik dhe që prekin karakterin identitar të vendit, të cilat mund të jenë çështje për shkak të cilave Sofia zyrtare është e gatshme edhe më tej të na bllokojë në rrugën evropiane. Këtë në emisionin Klik Plus në televizionin 21 e theksoi zëvendës ministri i punëve të jashtme Zoran Dimitrovski, i cili njëkohësisht kujton se pikërisht raportuesi për Maqedoninë dhe eurodeputeti Tomas Vajc përmes një amandamenti kërkon sqarim rreth kësaj. Повеќе европски официјални личности, меѓу кои господинот Кошта, министерот за надворешни работи на Белгија, еве ако сакате и европратеникот Вајц, кој што меѓу другото има амандман, барање да се разјасни на правен начин правната служба во Европската комисија да разјасни дали тие идентитетски и билатерални прашања со идентитетски карактер и историски можат да бидат предмет на вето на Софија, а Софија тоа постојано го потврдува. Megjithatë, Dimitrovski thekson se qeveria e Maqedonisë është e orientuar drejt vendosjes së një dialogu stabil dhe të drejtë për drejtë me Bullgarinë. Në këtë kontekst, mbetet çështja se si do të zhvillohet kjo me qeverinë e re bullgare, ku kryeministri i ardhshëm pritet të jetë Ruman Radev, i cili në fakt ishte edhe krijuesi i vetos bullgare ndaj Maqedonisë. Тој својата риторика постојано ја насочува во тој правец не само на уставните измени, туку на заштита на правата на бугарите. Оно што го правиме во последниот период со акцискиот план за етничките заедници, значи под 20%, што го направивме со помош на европски експерти кои што ни се фактички на некој начин препорачани од Европската комисија, експерти на Советот на Европа, направивме навистина еден текст кој што ги содржи сите мерки и во контекст на антидискриминација, и во контекст на едукација и така натаму, на правата на малцинствата. Në zgjedhjet e fundit në Bullgari fitoi ish-presidenti Rumen Radev me koalicionin e tij Bullgaria Progresive. Ai paralajmëroi se do të marrë funksionin e kryeministrit dhe se do të formojë qeveri deri më 15 maj.